ayizange ibelula ukufika la sikhona namhlanje kodwa ngoJesu lele yethu saphunyuka ngomaqhinga kaSathane indlela ayizange ibelula ukufika sikhona namhlanje kodwa ngoJesu idala lethu saphunyuka ngomaqhinga kaSathane indlela izange ibelula ukufika la sikhona namhlanje kodwa ngoJesu Cela singaphumi singasitholeli isibusiso asibusise umnikelo obakho Nkosi obukhulu namandla nodumo nenkazimulo nobukhosi ngokuba konke okusezulwini nokusemhlabeni ngokwakho konke kuvela kuwe thina sikunika ngokwakho busisa iminikelo yabantwana bakho meet them at the point of their needs.